Bak malamnya gitar lun ayo balasan pantun ulun berdekat nyogalon lun pantun rakan lun dengan pinggung hana merasa kono hila rupana jika awai pun menangkannya dah Lemida-mida alasan banglon padahal ampun pedengagada maka bahasa dubilang pandon tak punya ulun sidrawari saja darapa ulun panego dukung lain si bakal nyohabe kata nutule pandon sedia ulun peruno gada ansuasaga sirup japadong menancit banglon pun mira muda ansuasaga sirup japadong menancit banglon pun mira muda mangat mangat tule bosukun tamah on murung pelengkap rasa pandun ketujuh bani bedong dijakeun kelongan mana-mana tapi nyata yang tak belum gadahai ampun hanso percaya hantong lon mida nyan barang adong bukan diri lon bebosong dada ngan dua mata nukalan ulon lon pilih atong baksa bomasa jinolong tanya bani bedong buku garabon nyan bola mada yang ulun tupu gada dilepon kenusa golon mita belanja bakso gebuda lengkap mengandong batikungan pong simpang berkoda bakso gebuda lengkap mengandong batikungan pong simpang berkoda belah tanda agedon sang manteng pantun sampo uleng sah pikiran tiba keno adelon sebab abang lon kasakit jiwa jumpa di hanu jajek langsung wahai ampun pusakit gada nyana habai TV bedong gejabat dukun raja kemida darat laga hidung tema
goba piala sayang tersayang sedeta tundong JTV bedong hana juara sayang tak sayang sedeta tundong JTV bedong hana juara beda pebiru panah dupet lo asa lobang lon ngan kuni saka beda rasa beajut bang lon nebala pandon kelon berela beda rasa beajut bang lon nebala pandon